Okay. Nana Osei Kwame Kyeretwie Santa Makofoye. St. James. Catholic Church of Fatima. I want to say, I want to say, I want to say this now.
Dɔte Yie wo muti mano mo sɔre ko abro musi binche na hima wo de busui ti asra busi abro de ko Nananom wo so ba ya 300 Nana
wakwaba. Meje oseminyaba. Mpacho na hwe. Nyame adom na wonso. Yakopon adom. De radiase. Jo. Ya bedi nkomo afa eye mu dwumako BBN. Ye di kan mpacho wudi e de sei na wudi bre ene sei e wo BBN dwumako ni. Meda seminyaba mamemfa nchia ma wetiefo nyina. Dia dodo na ade nemi eye yaw MP. Okay. Na me na me PRO ade ma BBN. Okay. Me chere Bob Broadcasting Network I transfer from BBN. Okay. So now you kasama for edema BBN. Me ba chawa. And ye bedi nkomo afa BBN. BBN eye dwumako benya. Ye minya ba me da CBM. Na ye ka BBN na ni full name na Bob Broadcasting Network. Na ye dwuma ye die edos bebre. Okay. Na BBN numeko na nkasa ne. Bibia ye tifripa ewa abrochi memu. Okay. London abrochi memu. Okay. Penipa da dwumeko na no. Oho ana owo. Na obaga na hade mu se a yankrabata edos bebre. Efa mantam dunsia na wa Ghana hade mu nyina yankrabata wo ba bia. Na obeka ya producer friend sa dwuma na we so na doso me ko ha na maba sa interfe na mbre amaye kwan se meteme no ebedi nkomo. Na ye ka BBN a BBN eye online institution. Okay. Meka online institution a den ye wo hono ye nyema bebre e wo hono obeka ya enche bia na Dr. Muhammadu Bawumia abeka say opeso run Ghana to digitalization world. Okay. Not that time not BBN ya run ye ho into digitalization world that. Okay. Ye djuma ye die nyina ye di no abefo ntintan kese na eso. Now obi be say nyama ben sa na ye di medase. Djuma de di edos be sam di kan na ye mfa ne baako ina ye sene etie. Me di kan eba no pictures ye pa pictures you take pictures na we might here for aso etie say eba camera works ana ye enya camera eba computer works into ya combine ni nyina edibom camera any computer ehun adwuma ana ye na we be say camera and computer say ye fa camera works na eba video shoots ye ehun adwuma o ye ankrankre we nyumakuo bi na o ye program bi o pese ye be twa edema sene be ya ye be record ye be edit dia to hon da chinti wo be de be ma ombasa mi video bi a me ye enie no BBN ye se adwuma no enti e ba no video editing a ye ho adwuma o ye wedding sene onu kunu mu ye wedding bi mu ye eye bi eye adihie bi mo pese be take that coverage na ye be ba abe take sa coverage no say ye no enye adihie senye adishiye ye bia ye Matia senti ye bia ebusampeni be face obenya video coverage na so obenya some recorded what footage obetimi aden afre na ya be take coverage no e de amawomo afen so ye photo shoots ye take pictures inti upese unya shoot e bia e wo wall hono upese ye shoot glass shoot your wooden shoot hono and your glass frame ni na ye ni na hono inti ye twa shoot ni ye ni na na graduation shoot ye ni na we assure ye inti ye twa ye da share flame your glass flame hono transparent and afen your woody wa hono so ne ba betimi da sensen wo dem kama ye ni na ya share ye baje waje ase so na mbeka ye nkrabata ne dos bebre Ghana ha ye nkrabata ba bia mara waje ase enya no nkwa ne yedi we ya share afen so BBN esa ewo trainers omakwadiri mu ye pa eba ne journalism a me chen nsem traduma enti mu ye nkrunkru bi na se bi mu face challenges bi ewo mkrom ho no mo na mo pese modern 75 some try for so na kodu ye mampani animu a mesremo mumfre BBN omuwo apabini omadari mu ye eba no interviews yen fa no one interview na face yen take coverage about kuro anasi bibi hu a mesremo mumfre BBN efre se omuwo apabini sentrefo a omsawo omakase onim se ye fa yen Ghana soldiers a debia ye kase omuye oman sana BBN sietie ye oman a bibia de ewo yemu ebacho ba ti ase ana fe so ye wo social media handles platform bia eba Instagram eba TikTok YouTube
Facebook, ye stream live oh baby inti ye monitor any issues ekwo so we asaman han mu say e fa no say bia akola bi onam challenges mu oba oni ni krote na onam challenges or how ni krote no be tete na opese wasem no ekodum penifo na say uhia okamafo a mesra ufra BBN na ye be so asom no na de ya be kan agama me ba cha wati ase ana afen so ye wo cameras one me ye wo drones one mo say ye be hwe scene no na we say fa ni drone viewer ye betima pilot drone no e de afa ni drone view me ba cha wati ase enya camera say camera raw nkwa na ye wo film cameras sanka sa wo hon ma ye de take shoot and I say we drone wo hon me say ye mu wie na ni da ho yopo so one minya bamba wati ase sana ye di enjuma enye say ye adjuma 2x4 bia on mbacho da bi ye professionals for hon ma omo ye adjuma ne pa say me ka catch down no ye main head office pa na yet wo friends landed abrochi na mu but wati ase enti me bra apart from photo shoots and graduation shoots ni shoots bebe ba wa boboi eno nko adwumade na mudi wo hon ma na bibi foforo bi esa account me ba sure enya no nko a bibi foforo esa wo hon aside shoots ne nyina ye set take video coverage live through social media until mo ya sorry bi mo ya suku mo ya enumako bi mo ya program bi na mo pese ye be fa ne live se ne be obia betimi ahwa o friend ye beba abe fa ne live ye be fa with YouTube, TikTok, all the social media platform live ama akwa chirichiri ma obi bia etimi ahwa dwumadie mudie e wo maso e na ma adwumako BBN mo dwumadie e dance from kokra meda se minya ba impedifo ka se mi se baketila do so ntie hu nkram papa na udi se obi sampa na ba BBN aso ya ye bo adwuma yie pa dance die free amonone ne Ghana han be bebre eba abai mo mpenifo bebre na boy abaso bebre se ne adwuma ye die nya botere de manipa na ye nam abefo nimje so ebo nipa bebre e wo mo dada asetene mo no ne santi na ye adwuma de dance kra na ohwa ubetimi ahwe nano recommendations abai we kra nano ya recommendation ana obi boy abaso say then through BBN I'm able to establish a business thanks to BBN but share near so say me picture ya pa very good and point nano ya you could thank you so much and I will say thank you for coming for our wedding coverage BBN you have done it internet and ya friend who ya feel internet nyina ye adwuma ye di we it's much as no so they are choice because the juma ye the dance kra e wo enimeko aka mo bacho bati ase and anya Ghana han mo nko amono ne bacho me hu picture akola picture bo so mo ye name bacho child Chrysler ye ne nyina enti se o to bedin to now per say ye be take that coverage no nyina ye baba be take that enti we nyina ye pictures mo atwitwa me bacho ane bia obi mo akotwa ne picture na we install wa ha me bacho sanet here so we mo kra recommendations a man for edeba but what I say we dey me bisa ye den na mu wi ana chese nipa no wasesa kra no na kire say BBN dance ye nyina ye die but what I say because adwumayefo ni nyina amanjo montete ne wa Ghana ha no mu say but what I say amanjo montete e wo London abrochi man mu so de infidie ni da ho very good ana ye de adwuma wa ha no mu say even South American ye camera say de adwuma no ye wo film camera ho no ana ye wo picture camera and say wo drone camera ho no ma ye take your coverage any BBA inti ye adwuma no dance e wo adwumadia aka nyina amoso mo yes adwuma we bi bacho wati ase sanetie okay enti say obi pese oba makache a e be den na wanyam ana say wa reach out to all right okay inti no your number and that screen is so pese oni etwetwe nkomo say bia ebusa from francheme ye bia bafie bo pese be technical coverage no na ye record edit na ye recorded the good drives and I say any gadget so you betime store them out sene be ya wo fie betime slot them out television ye nduma ye die nyina ye na ya record with any storage device so wo fie krampo wa betime hwe video nti betime slot them out so digital television ni bi nyina na wa hwe ana afen so wedding and afen so enye sa shoot we nkwa na video editing nkwa na ye ya share ye sam di kan na mum se obi nam o how bi mu amane bi mu na ebia ohia kamafo bi
or reach out to you betimi aboa no we a student na sabi school fees to ya ne ho nsem bebre akoye nsem ohia aboafo a o reach out to you betimi aboa because penny power tis akowe or a philanthropist in bachawati ase mo ye kuro me kire nkuro nketwa bi na bia mo na ma hawe mo akwan enye bibi ekoso mo kuro ni mo na mo pese kodu aban penifo anim ha medical kan say ye wa pabene nsem troyefo a omabe fasa nsem yi na reach out to the government na no yakra I think say NDC for eboyen presenter baako abaso oba obo adwuma yie pa ye bo na abaso ekura biase na I think say omokwan ene mo bridge sem enye or nene for instance camera that to car echo honemo echo father coverage ne by ama samna me ka so hempon honemo no Ghana man penny for ene aban mo penny for akwa reach out to them o ma sign a contract say mo be ye akwan na ma no na o de abaso body ma ye presenter ne say enam ne so enema assessment ekodu ho no inti ye number ene wo screen so me sro betimi afre ye ana afre so ye main head office ai wo Kumasi ha no musie no Asante Mantem e wo Tano so me sro udu Tano so a o frɛ ye number na Tano so market ho no ma ye beba na ya be fa wo de wa ba ebia na obi hwe Nanagyei eye camera adwuma yi ho ene ebia journalism ha eno no obetimi aba BBN akachia me pacho oni how kra so me kan say BBN ye oman a bibia ewo me pacho wati ase nti oni akonya da ho se obetimi ba na wabebe sunya wabe ntitiye na ye na fasa entitiye we nyina mu ebia Nanagyei so be camera Nanagyei so be video edit na say videography oni problem bo nso ebia opese obefa entitiye mti se na woti ari me say present oni problem crampo obetimi aba ana afen so your opportunities be brave owie ya ye pejana akoso peso be edma radio so TV so any channel peso be edma kra ye be link so ni akon amana akon ye hia ne se obefa ye number na wafre ye na oni mesika 7 so eda form kra na oni se bia eda boko u producer wa ya de pa na wafre me sa oni se friends na down for aye front of frame say yamba na yembe take coverage ni ye di won komakra obi na di ne ho dance man anything na otimi first say member we feed ye kese yi so yeah obi na di ye ho dance man BBN odi ne ho dance e man say ye bo adwuma ye pa enti say na we schedule date no on the next month ye record match ye be kwa take that coverage enya ye fro kitwa kra MPB eba aye fro me okay enya ye for kitwa mo be discapa na mo disca eduma pa ye nteme nya baba chawa classe eduma pa ye enitia na amana abane sa nti ma mincha producer wa ya de pa wa ya okase mo no ka se eya mo fa live stream wo social media handles no oda wo mo be ma ye hu e bia na obi e hwe ye opese okokohwe bi ananso se opese mo betwa ne program bi e de mana okay me nya ba me da se so by social media handles na edos bebre yawa YouTube, Facebook, na so TikTok na channels na ebi Bob TV GH na Bob TV GH ne ye wo hone se ye ka sunsun sem nko a e wo Bob TV GH na me kan ka kire your presenters ekuku dama omo ye adwuma edema BBN into ye fa Bob TV GH na omo kwa out ne amanfo kodi nkomo e fa sunsun sem nto betima hwe that channel camp na dey about bra without even going to church or consulting any pastor bia because ye church nyama ho no sunsun se no be dey abo abrabo afa barawati ase ana fenso yesa ewo mama love sa channel make nyina mo YouTube o mo TikTok afi mo Facebook barawati ase ye mama love TV mama love nso ye one-on-one interview with asofo ne ankrankre won mo na mo how na ma ne sinem di kan ka kire wo no ana fenso trending bia koswa Ghana ha no bia ye fan wo mama love na no ye ho no na ye hu sa akola kitche be wanya 11 years okwogalamse site nso be hwe o maame tree channel no so ana amanfo de hu sa akwara na ye koye na mmoa yeah sure yan channel no so ye kan any training story bia koswa Ghana ha no nyina ye kan ewo ho no mo nti amanfo follow ye pa especially abrochifo no nti mesra so be subscribe yan channels no e dey amaye sene ye be ye video tum bia onsa e be tene me aka afen so best way no so ye ne ebusa fanfanchem ye ne hunters metra bombo for
ana etwetwe nkomo wo ho no mo nyama mo konguro mo ko hyiehia ene indro dinsifo indro habama mutimi da boa Ghana fo ene nipa o mo hiamboa onam yare kra nkobi mu eno so sa channel no djuma yedie wo ho nti obetima kohwe da channel no kra mpo bia onam yare bi mu ohwe sa channel na you are free to go yes sure you are free purchase sa netie ana afenso ya wo Beatrice Empire ohon de ye movie e wo hon skate ana ye yi ni wo hon bajewa tia ene so obi pese o cha movie kra mo sure mbacho ane your talent utimi ma nipa oyade ma nipa timi sere wo pese o twa skate ni movie ni na onni problem o fresh number na me parcho ye no e betwetwe nkomo na ya admit to ye crew no me parcho sana etie okay BBN mo de mo number ebe toja na ahwefo a ehwe ebia obi die wo ma wa frem ene mo atwetwe nkomo okay enti your number 0542 714525 and afin so 0553 685454 misi ahmachu for no so biem 0542 714525 and afin so 0553 6854 another 54 jo yeah that's it men so me da se me nuaba the phobia person o che omo ana ma me fa ntia kase ma BBN adwuma ye fo nyina onyankopon enhira wo sister Linda me chia bia wo bia o do obo adwuma ye pa one of the female presenter bia story no wo bia obekwa akura ana afin so man for bana baso se na adwuma dia wo die hwe ni pa ana afin so dance every so o metu infuturo ngu Ghana fo ani na mo no kure no eno na obeka nyame nhira sister Linda na afin so manager ye fa che me se mini kambodi manager Osahene baby you be nyankopon enhira Ghana hanu so na managing director of the Jumeko na obo adwuma ye pa ana afin so producer ba ko pe Mr Iceman ono so be wo be nyankopon enhira no nya ne kese ono so I think say one of the best producer our Ghana hanu say wa jabos body Mr Iceman. Yeah, sure. Yeah, sure. Oh, and I make it. One of the best producers award. I think say the man. Obo adwuma ye pa. And I think so say a movie director, intervening directing her. And I think say also IT and expert too. But that's what just because the computer and a juma interban IT expert computer software and hardware coding ethical hacking and side na Mr Iceman this juma pa I think so no ya bona baso pa na nanim tenso kama nanim tenso kama nyame nhira mo nyina na oya mo kesi yo ene ye da se bebre men so me da se bye intina for aha no mo ne ye dibesi BBN omujuma omode ababa betoni na ma no ene the screen aso the screen no ase no ohia omo a frɛ omo so mo kumase tano so ai bibia ope bia no frɛ omo e fa no camera adwuma mo de ombaba be ye no kama ede amount enti no ye da wase se waje bre aje akonya ahwe banafo nyina de hye kronkron akwa kopo ya ye kra don kwa me wayem ye e mo bibiara enam di dwuma de ho chiam Macau, you be saying she be. Bye bye.